Maraš. Ambiciozni Split, peti na ljestvici, stigao je u goste 9. Slavenu. I jedni i drugi radobiju u Europu. Spličani su danima unaprijed najavljivali da idu na pobjedu. Stopersku liniju pojačao im je Ivica Križanac. S druge strane, napad Slavena jači je za Leona Benka, koji se nakon Nürnberga i belgijskih standarda i Kortrika vratio u HNL, ali ne u Varaždin, nego u Koprivnicu. Nije mogao poželjeti bolji debi. Izvrsnu akciju započeo je kapetan Kokalović. Mujanović propušta, očekivao je to Vojnović, osjetio da se nezadrživo ubacuje Benko. Povratak u HNL iz snova. Slavin je poveo u 13. minuti. Tek nakon primljenog gola trgnuli su se Spličani. Nespretnu reakciju Slavenove obrane nisu iskoristili Splitovi Golubović i Rašić. U 22. primiriti je pokušao vrlo dobri čvrsti Slavenov Vojnović. Udarac glavom možda bi bio bolje rješenje. Poravnanje je Split dočekao u 28. Mate Pehar pokazao se specijalist za izvođenje kornera, a Bojan Golubović za pretvaranje ovakvih odličnih ubačaja u golove. 1:1. To je rezultat prvog poluvremena u kojem je Slaven imao laganu dominaciju. U drugom poluvremenu druga priča. Slaven je izgubio inicijativu. Potpuno je jasno već u 60. minuti. Mate Pehar odlično je proigrao Seada Bučana. Činilo se kao da će ubaciti u sredinu, no odlučio se za udarac i dobro izabrao. 2:1 za Split. Strijelac prvoga gola Bojan Golubović stalna je opasnost. Osim glavom, opasan je iz daljine. Slavenovom treneru Petkoviću nije preostalo ništa nego pojačati napad i pokušati izvući barem bod. Ušao je i Hrvoje Havojić, još jedno novo Slavenovo pojačanje. Nije pomoglo. U 86. mogao je Split i povećati vodstvo. Brzi kontranapad vukao je Obilinović. Golubović je fino pratio, a vratar Slavena, Silvio Rodić, dobro predvidio i efektno spasio mrežu. Slaven do kraja nije ozbiljnije zaprijetio. Spličani slave pobjedu. Osvojili su bodove po koje su došli u Koprivnicu. Utakmica Slaven Belupo Split završena je pobjedom Spličana 2:1. Mi smo znali da je momčad Splita kvalitetan momčad koja je dobro igra blok, dobro igra kontu, polukontu, dobro smo otvorili utakmicu, zasluženo poveli 1:0, nažalost jedna dekoncentracija kod kornera je olako dovela momčad Splita do izjednačenja, a isto tako kada smo jurili ne bili zabili drugi gol, jedna greška suradnje Bagarića i Rodića je dovela do stvaranja prednosti Splita. Probali smo sa izmjenama nešto napraviti, međutim osim dobre šanse Poljaka nismo uspjeli više napraviti, s tim da se u toj situaciji dosta prostora otvaralo za kontru Splita. Mislim da je u konačnici rezultat realan. Plan u prvoj utakmici ostvaren? Pa ja mislim da smo mi došli ovdje po pobjedu, to smo potvrdili, mislim da smo bili puno zrelija momčad i na terenu. Mislim da smo potpuno zasluženo pobjedili. Ipak dva različita poluvremena. U prvom ipak Slaven dominira. Pa ja bih rekao da oni prvi put kad su došli do gola da su dali gol. Međutim, nakon iznenađenja moji igrači su dobili krila. Drugo poluvreme smo želi da dobijemo tu utakmicu i mislim da se taj trud isplatio i zasluženo smo pobjedili. Malo po linijama, koliko je Križanac donio sigurnost u obranu? Pa Križanac je donio jednu kvalitetu i mislim da naša momčad jednu kvalitetu i zasigurno mi možemo računati među prva 4 mjesta, ono što svi želimo da idemo nakon prve godine igranja Splita u prvu ligu da idemo u kupu UEFA. Jeste li zadovoljni igrom srednjeg reda? Pa je, dosta je to dobro bilo i mislim da kad gledamo da je ovo bila prva utakmica izuzetno teškom terenu, onda moramo biti veoma zadovoljni. Jeste li zadovoljni kako je pripremljena momčad? Pa to se vidi. Mislim da smo dobro pripremljeni trkački i da smo prve do zadnje minute igrali isto. Mislim da smo možda na kraju mogli i postići još koji gol, međutim 2:1 mislim potpuno zasluženo.